Ljudi, evo nas ponovo u tutorial channelu. Šta ćemo to danas lijepo vratiti u tutorial channelu? Pa pokazat ću vam kako da igrate Hunger Games na Minecraft Pocket Edition. Evo kao što vidite, to je Minecraft Pocket Edition 0.95 alfa verzija. Prvo što trebate da doradite, kliknite play i kliknite, kao što vidite ja imam dosta ovih neko svijeta bez veze, kliknite edit. Šta sada da radite? Kliknite ovo external, kliknite to. Sada šta dalje radite? Kliknite ovo server name, ukćat što je bilo G-E-R-G-A-M-E-S Hunger Games. Done. Sada ovo najvažnije, adres. Sada šta ćete da uradite? Izbrišite ovo što vam piše. Kliknite play.lbcg, odnosno lbcg.net i kliknite done. Sada šta dalje trebate? Kliknite add server, kao što vidite imate tu Hunger Games, samo uđete u njega i ući ćemo u normalnu world i to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se video svideo, lajkujte, subscribeujte, ćao!